ibyangombwa byo gukora bitangwa n'ibi bigo ngiye kukubwira bitatu niba bitageza nko kuri bine hari bijyanye n'imisoro izi nganda buriya iyo zinjiza ibintu mu gihugu nta kintu na kimwe zisorera ahubwo iyo wacuruje icupa rimwe ry'iriya waragiye ugakuramo amafaranga y'ibikoresho washoyemo asigaye utanga 60% kuri leta nuko asigaye ayo winjije utangamo kuvuga ngo niba ari inyungu yaje yiganira byinshi bitandukanye kandi subscribe like comment ndetse na share kugira ngo ukurikire ibigano byacu byinshi bigiye bitandukanye nanone ukurikiye n'ubusesenguzi buhambaye kandi bwiza bunonosoye ntabwo ndingiye nyine ndi kumwe na Murwana Sakashyam kaze sana mezereza ndi kumwe na Boni Buranga ikaze murakoze cyane aba bagabo rero twibwiriye nawe kamwe mukayino yibagiwe nanjye twa Professeur Mbata aba bagabo tubana mu biganiro bitandukanye kuri televiziyo ndetse no kuri radio Isano buri munsi tukagira ubusesenguzi burambuye ariko by'umwihariko tugaha n'umwanya urubuga namwe mukagira uburyo muduha ijambo tubaha ijambo mukandika ubutumwa bwanyu bugufi hariya kuri comment mukatubwira uko ibintu mubyumva ndetse cyaba n'igitekerezo nacyo mukakidusangiza kugira ngo tubashe kugisesengura cyangwa n'ubutaha tuzakivugeho uyu munsi tugiye kwibanda ku mubiri y'ifungwa ry'inganda z'inzoga bita inkorano ariko ngiye nita inzoga zakwitwa ibiyobyabwenge byangiza imitwe y'abantu bagiye bavugaho byinshi bitandukanye ndetse zivugwaho n'abantu benshi batandukanye buri ruhande ruvuga ibyarwo n'urundi ruvuga ibyarwo ndetse natwe tuje kuvuga ibyacu ko tubyumva tugendeye ku makuru ahageze kugereza kuri uyu munota reka mpe urubuga abagenzi banjye dutangire dusesengura ndetse dusasanura ku bijyanye n'iri fungwa ry'izi nganda bavuga ko uyu munsi hashobora kuba hafunzwe ku munsi w'ejo hafunzwe inganda zigera ku 101 ziyongera ku zindi 9 zari zimaze gufungwa mu minsi yashize reka duhere ibumoso bwanjye turebe uko bihagaze ubivuze neza inganda zikomeje gufungwa ku bwinshi ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyatangaje ko hari izindi nganda ziri bukomeze gufungwa ubwo birerekana uburemere bw'ikibazo cyari gihari hari inganda nyinshi kandi buri ruganda muri izi rufite ibinyobwa 3, 4, 5 rwashyize hanze cyangwa harimo n'izari zifite 10 ku mazina atandukanye ubwo rero tumaze kugira inganda 108 cyangwa 109 cyangwa 110 reka tuvuge 110 kuko urebye izo bari bafunze ni nyinshi none rero ahangaha turaza kwibaza ikintu gikurikira ni gute twisanze aha hantu aho hagera inganda zingana gutya n'izindi zitarafungwa zose zikaba ziri gukora ibinyobwa abanyarwanda banywa byangiza ubuzima bwabo bifite icyangombwa cy'igihugu cy'ubuziranenge bicuruzwa mu buryo buzwi byamamazwa ibi bikaba ari ibintu bigiye guhagarika akazi wenda icyo turaza kukigarukaho ko tugiye kukirambura neza tugisesengure mu bizi tugaruka mu itangwa ry'ibyangombwa no kumara imyaka irenga 5 ubyo twita uburozi bicuruzwa mu Banyarwanda kandi ubuyobozi bubizi burebera reka tubanze duhere kuri iki ngiki cy'uyu mubare w'inganda kugeza ubu ngubu baravuga ko hateganywa gufunga izindi nganda zirenze izo bamaze gufunga igihugu cy'u Rwanda ku ntara zonyine enye twari tumaze kugira inganda zirenze ubu bamaze gufunga 110 twari tumaze kugira inganda zingahe zikorera ibintu bitemewe leta y'u Rwanda irebera inganda ni nyinshi cyane ugereranyije n'ubwinshi bw'abaturage n'umubare w'abaturage ariko tunibuke ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu birimo abaturage bakunda agatama cyane haba muri aka karere no ku rwego rwa Afurika sinzi niba biri buze guhura no gukunda ibisembuye cyane cyangwa niba abanyarwanda bamaze kuba imbata y'umusemburo wihangane gukoresha izo ndabizi nta kibazo ntabwo nashaka kugukomozaho abanyarwanda bashobora kuba bamaze kuba imbata cyane ku buryo ubutunzi bwabo amafaranga yabo menshi ajya mu byo kunywa ndetse ni nimwe muri business abantu batangizaga bakavuga bati umuntu ugiye mu cyo kunywa business runaka hagati aho ngaho wenda Sam
ndaza kugusubiza kuri iki kintu. Yego. Ntago ari njye nkifitiye igisubizo ahubwo ndaza kukivugaho. Yego. Tumaze imyaka irenga 5. Njye niko ndi bubyite n'imyaka irenga 5 kuko izi nganda twabonye zafunzwe zakoraga izi nzoga z'amajini. Reka mvuge nka rumwe rukora wenda nka Red Warage, abakora izindi nzoga wenda nka za Gorilla n'izindi nzoga nk'izo ngizo cyane ntaza amazina. Ni inzoga ngewe nzi kera kurusha wenda reka mvuge hagati y'imyaka 5 n'imyaka 8. Ngewe yitwa African Gin nyizimu hagati y'imyaka 10. Ishobora kurenga 10. Irenga 10 rwose. African Gin nanjye nyizi kera. Imyaka irenga 10 abanyarwanda bangirika kandi bizwi bigaragara. Hari ikinyabutabire mwavuze cyitwa etanol baje gusanga ntago ari ikinyabutabire kibi cyane ku buryo kitakoreshwa. Erega ni kibi. Reka nkore kugira kibi. Etanol ni ikinyabutabire kibi kuko cyo kirahumisha amaso. Kigira ingaruka ku mwijima. None niba warasanze urwagwa rushobora kuba rufite etanol iri ya original hagati ya 3 n'8 ariko ari original. Noneho etanol yatunganyijwe yaciye mu ruganda ushobora kushyira mu kinyobwa kikagira 40 na voltage za 40-50 kugeza kuri 90. Urambwira ngo impamvu kubera iki unywa iriya nzoga ukabyuka ugisinze. Okay, nukuvuga ngo ubwayo si kibazo ahubwo ubwinshi bwayo mu kantu gato bituma concentration yo ijya mu maraso ikakugumamo yo ntabwo ijya kuvamo. Ura niyo muvu mu kigage nk'iminota nka 50 hagati y'iminota 30 hagati ikigage ntabwo cyakumara minota 30 ubwo ntabwo bakumara n'isaha. Uranywa ukanyara ukajya no ku rundi rwabo. Niyo mpamvu ushobora iki kinyabutabire kikujya mu maraso kikagumamo kikakomeza kikakuzengereza kikica imitsi y'ubwonko. Kandi nabwiye ngo ni nkeya kuvuga ngo reka dufate urugero rwa Primus. Ntabwo ndi kwamamaza ariko niba bumva namamaje baduha amafaranga tubikorere rimwe. Urugero rwenda rwa Primus cyangwa Mitsingi. Primus igira 5 ni 5 hagati ya 5. Hanyuma Red Warage ifite 40 niba atari 45 hafi aho ngaho. Ubwo kugira ngo umwe agacupa kamwe ka Red Warage kamwe ka Red Warage ungana n'uwanyoye Primus ikesi ni mwikesi ni habamo 10 habamo 12 hafi ikesi yose. Nukuvuga ngo ni ikesi yose niba ari 30 ni 54 nako 45 ubwo ni ikesi yose. Urumva muri make fata ikesi yose kuko mukanya nkako guhumbi agacupa kamwe. Urumva etanol irimo oya ari umushito wagenze witwa Keve amwatura twa dutoye twarengwa utu Red Warage. Nukuvuga ngo abahagaze amakesi nkatatu cyangwa nukuvuga ngo abari ku rwego ibaze volute yaguha gutya umuriro. Ibaze volute z'inzoga abamaze kunywa yaguha gutya akaziva kuba gatatu abasohora umuriro. Noneho etanol iri hagati ya 40 na 50 kugeza kuri 90% wayicana. Ni kimwe mu bicana. Uramutse iteretse ahantu akaza ubushyuhe none haturika. Iyi mibare nibyo turi kuyumva. Ni gute twisanze ahantu aho hashika ni impamvu ni cyo nashaka kugarukaho. Ibyangombwa byo gukora bitangwa n'ibi bigo ngiye kukubwira bitatu niba bitageza nko kuri 4. Hari RSB ishinzwe ubuziranenge itanga yego iyi itanga SMARC. Hari RURA ko barasora. Hari Rwanda Revenue ko ntabwo yaguha no créance
udafite icyandiko cya Rwanda Revenue ntabwo bari bakwemera gukora ko nta misoro deni ry'imisoro ufite. Imisoro yatangwaga ku bwinshi ndetse n'amakuru avuga yuko hatangwaga imisoro iri hejuru cyane. inganda zatanga ibijyanye n'imisoro izi nganda buriya iyo zinjiza ibintu mu gihugu nta kintu na kimwe zisorera, ahubwo iyo wacuruje icupa rimwe rya waragi ugakuramo amafaranga y'ibikoresho washoyemo asigaye utanga 60% kuri leta. Nuko asigaye ayo winjije utangamo kuvuga ngo niba ari inyungu yaje y'ibihumbi 500 uratwara 60 ugatwara 40, leta itwara 60 ugatwara 40 irimo abakozi bawe n'inyungu yawe. Kono basi umucuruzi ari gutwara yatwaraga make niyo ariko n'ubundi akunguka n'ubundi make n'ubundi ariko n'amamiliyari byabaga biri bye consommer. Aha murakoze nicyo nashaka kugarukaho. Nari mvuze RSB nari mvuze FDA ntabwo yo nari nayivuze ariko nayo irimo kuko nishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti byinjira mu gihugu. None iyo tuvuze ibiribwa ntimukuremo ibinyobwa, yego sibyo? Kuko byose ni byinjira mu gifu. Nishinzwe ubuziranenge bwayo. Ubwo mvuze RURA, mvuze RSB, mvuze FDA, muraseri kirimo rikanahera kuri egeramo departement yo kubikurikirana. Reka bura nayirimo. Okay. Hanyuma nanone hari ikigo nibagiwe nacyo ndibuze kugarukaho, nakavuga ngo ni ministeri y'ibikorwa remezo. Ni na ministeri y'ubuzima. Uretse impamvu ndi bugarukeho niyitanga ibyangombwa byaho wubaka uruganda. Kandi iyo ugiye kubaka uruganda uvuga uruganda ruzakora iki, ibyo ruzakora byemewe na leta. Aha ubwo nabo bashyiraho akantu kabo bagapfundikira. Kubyumva ibyo bigo byose mvuze byatanze uburenganzira bwo gukora, hanyuma hari n'ikinyobwa hari ikinyobwa ndi bushyire ku isoko ubizi neza ko kirimo iyo ethanol kandi nayitumije FDA ibizi icyo kinyabutabire ndagitumiza nkishyire no mu kinyobwa ubizi ko icyo kinyabutabire ari kibi, hanyuma nshyire ku isoko. RSB irabizi yagihaye umugisha irakubitaho ikimenyetso yuko icyo kintu kiremewe. Ni nayo mpamvu umuturage ngende bunakimwe cyane nkikonsome cyane kubera ko ntawe uri buvuge ngo kubera icyo muri iki cyemewe n'ibigo bya leta ndetse n'inzego. Hanyuma nshyire ku isoko igicuruzwa ikinyobwa, reka tuvuge ikinyobwa kugira ngo abaturage babyumve neza. Nshyire ku isoko ikinyobwa gikundwe, cyamamazwe ku maradiyo, YouTube, televiziyo, pakarite, ibyapa bimanikwe mu gihugu hose. Yego. Ibyo bintu urabizi neza ko byica ubuzima bw'abantu, ariko urabizi neza ko kisora umusoro munini. Turi kugikuramo inyungu. Hagati y'inyungu n'ubuzima bw'abaturage urahitamo iki? Tukiraho ku misoro, reka tugaruke dusubire inyuma cyane. 6 years back. 6 years ago. Turasubira ku myaka 6 ishize aho leta y'ubwayo yahagaritse izi nzoga za masuruduwi, amacifu, ntiyari yemewe. Izo zimbutabuta byose byacuruzwaga mu Rwanda. Leta ikaba ati noneho kugira ngo abantu bajye banywa kanyanga bayinywe nabi, reka twemerere abanyarwanda gufungura inganda. Ako muri muzi ko baraza hashize imyaka 8 bahabwa ubutaka bwo kubakwaho inganda. Murabyibuka? Yego. Bahabwa ahantu ho kubaka inganda, barubaka babareba, bamaze kubaka baguramo mashini babareba. Aha baraje babishyize hamwe. Imashini ikora inzoga igura ngahe? Igura amamiliyoni menshi. Itumizwa hanze. Irasora? Ntisora kubera ko izasora nyuma. Noneho tugaruke reka rero reka ngira icyo mvuga.
kuba leta yaremeye ko izi nganda ziza mu Rwanda yari ikeneye imisoro birumvikana imisoro idufasha mu iterambere ikindi kandi hari ayandi marikeri ameze nkayo yarasanzwe ahari ava mu mahanga ikibazo cy'uburendaza cy'ugusubiza ntabwo ayo ngiye kuyavugaho ngiye kuvuga impamvu leta yemeye ko ibi bintu bikorwa ku butaka bw'u Rwanda ayo marikeri yarahari ariko ahenze kandi anywebwa ku gipimo gito kuko ahenze ingaruka ntizite zigaragara izo ni inzoga z'umukire izo zari inzoga z'umukire none zegerejwe rubanda bihura na rubanda bafite amikoro make ku giciro bafitiye ubushobozi bazinywa nk'abiyahura icya kabiri hakaba hari etanol porogaramu ya sida munyarwandakazi urumva hakaba hari etanol isanzwe yemewe ariko kuko iri kugezwa ku bantu benshi kandi mu gihe gito business irabuminga imisoro iraboneka ariko habamo bamwe mu bayobozi muri bya bigo bafunga amaso cyangwa se batamikwa akantu kugira ngo baceceke urumva noneho business ikomeze kuko uku kwangirika kw'abantu uku kwangirika k'ubuzima bw'abantu kwagiye kuvugwa ariko RSB yakomezaga gutanga ibyangombwa izi nzego zose zakomeje gukora inganda zirafungurwa kugira ngo hari aho byageze bamwe mu babishinzwe bafunga amaso wenda kubera ruswa cyangwa kutabyitaho cyangwa kuko bumvise ko ubwo ubuzima bw'abandi bantu mpamya neza ko iyi gahunda ya Sinda munyarwandakazi leta ibiri inyuma ku rundi ruhande bitewe n'abayobozi wivuga leta bitewe n'abayobozi bamwe na bamwe barebye inyungu zabo birengagiza ubuzima bw'abanyarwanda bari gutekereza ariko wivuga leta ari abantu ku giti cyabo bone hari ikintu yakomoje leta niyo yabatanze ibyangombwa by'abantu gukora leta niyo yagombaga kugaruka kuverifiya no kureba ibikorwa biri gukorwa nimba ibyangombwa babahaye byo gukora inzoga runaka itica abantu koko itari kubica bamwe mu bahagarariye inzego za leta bagombaga kubisirivera ko biri kuba ntabwo babisirivera bafunga amaso ku mpamvu twebwe tutazi ikindi nanone bo bari bazi n'impamvu yabyo kuko bo ntabwo bigeze babikonsoma bigera naho na ba nyiri gukora ziriya nganda bakoze ziriya nganda uwashobora kuba wamusura akaba yakwakiriza izindi nzoga nka Primus n'izindi ntabwo yindi yiwe yahishije hanyuma murakoze cyane kuri icyo kintu hari ikintu mboni yari yakomojeho izi nzoga turaza no kuvuga ku makuru ari update kuri iki gikorwa cyo gufunga izi nganda ndetse nuko bimeze se abacuruzi bari kuzicuruza bari baraziranguye bimeze gute ese ni hehe bigeze zirwanywa ibyo byo turaza gutanga update hanyuma unyemerere kuri ikintu wari uvuze hari izi nganda zafunzwe zacuruzaga ibinyobwa wari uvuze ku marikeri yarahenze hari inganda zo hanze y'igihugu zikora inzoga zimeze gutya kandi nazo zidahenze ese nazo zirafungwa zirakumirwa ejo numvise minisitiri w'ubuzima avuga yuko izimeze nkazo zose zaba ziva mu Rwanda cyangwa mu bihugu duturanye zitemerewe kujya ku isoko ry'u Rwanda zigomba guhagarikwa wenda ntibarasohora itangazo ariko dushobora kuza kubona amatangazo mu minsi iri imbere azihagarika ahubwo mfite impungenge ko hashobora guhagarikwa iz'ubushobozi buke izihenze cyane zigakomeza kwinjira zigakomeza gukora rega muri inzoga uko ikomeza guhenda ikwihenda cyane ni nako iba ifite ibyangiza bikeya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni Habimana Dominique yari yavuze kuri icyo kibazo cy'abakora inzoga zitujuje ubuziranenge urumva anavuga ko kitareba abikorera mu Rwanda gusa urumva avuga ko nibikorerwa mu mahanga nabyo biri gukurikiranwa reka wenda byose bakurikirana uruganda rundi cyangwa bashobora gushyiraho itangazo bati ibinyobwa n'ibyemewe ku isoko ry'u Rwanda reka twumve uko yabivuze
icyo tureba ni ubuziranenge ubuziranenge bw'ibicururizwa ku isoko ryacu ry'u Rwanda ubuziranenge bw'ibihabwa abaturage bacu iyo tuvuze rero ubuziranenge ntabwo bureba ibikorerwa mu Rwanda gusa ahubwo bireba ibiza mu Rwanda n'ibyo dukoresha mu Rwanda ibihugu byose burya niko bikora bishyiraho amabwiriza standards y'ubuziranenge ibiza muri icyo gihugu bikaba byubahirije ubwo buziranenge n'ahandi rero niko biri bugende ntabwo twakwemera yuko tubivanaho ibyakorerwaga mu Rwanda ngo twemere ibimeze nkabyo cyangwa bibi no kurusha bituruka hanze ngo tubyemere bikomeze kwinjira. Ibyo birumvikana ko bigomba kugenda gutyo nyine nk'uko kubikumira hari inganda zimwe na zimwe zimportaga ibintu hano mu Rwanda zikabizana tukabikoresha hari zagiye zihagarara memo n'iz'inzoga zahagarara kandi tukakonsoma ibyo dufite ahubwo icyo nibaza ahubwo hagati aho ngaho izo nzoga kuri ba rwiyemezamirimo bararambuye amasitoke manini donc n'abanyarwanda bashoboye abacuruzi barasubizwa amafaranga yabo basubize izo nzoga aho bazikuye icyo ni ikibazo bari bafite amakredi bafashe barangura ibyo bintu cyangwa se bakagurisha n'amasambu yabo cyangwa properties zabo runaka kugira ngo bakunde bakore ubucuruzi bwagutse kuko bone zifite abakiriya icyo gihe byo biraza kugenda ministeri hari kiri bubafashe icyo kibazo urazera kukigera n'ikindi kibazo mu kivuga ngo ese ko ari abantu bahabaye imbata y'izi nzoga byagizeho ikibazo 50 bamaze gupfa abantu wewe kubyuta umwaka mu mezi arindwi ubwo ni igice cy'umwaka 50 bamaze gupfa abasaga 100 kandi ntabwo tuza bapfuye mu myaka yashize abasaga 100 barahumye muri aya mezi 6 hanyuma abantu basaga nka 500 barakirwa baje kwivuza indwara zifitanye isano nakwita ngo ni indwara z'inzoga sibyo imyijima impyiko amara n'ibifu hari n'abarwaye depression hari indwara zitagaragara none ikibazo nashaka kugira ngo nacyo kijyanire n'icyo ngicyo ikibazo nagira ngo nacyo ukijyanire ikibazo nacyo nagira ngo ukijyanirane n'icyo ngicyo ko habayeho gufungwa kw'inganda ba nyiri inganda bafungiwe n'ibyo turabyumva ese abo zagizeho ingaruka Minisiteri y'Ubuzima irabafasha ntibagakwiye indishyi abo zica imiryango ntibagakwiye indishyi kereka amafaranga asabwe nicyo nanjye mvuga kuri RBC byanga bikunda igomba kugira inshingano zo gufasha baruvuze mu kanya ngo ibi binyobwa biri kujya he Rwanda FDA yasabye raporo y'igikorwa cyo kubikusanya ba nyiri inganda bari kubisaba aho byari biri mu maduka kugira ngo bisubizwe mu nganda icyo biri gukoreshwa simbizi aho bwaranzutse nukuvuga ngo niba bacuruza imirimo barazikusanya bazijyana mu ruganda rukora hanyuma bagasubiza yawe icyo ntabwo cyavuzwe ariko ndi no kubona n'inzego runaka nko mu mujyi wa Kigali zigenda zikusanya ibyo binyobwa zibifata ihari ntabwo ari ukubisubiza muri izo nganda ngo bijye kubikwa wenda biraza kumenwa cyangwa se sinzi uko biri kugenda birangirizwa ku mugaragaro bishobora kwangizwa ku mugaragaro ariko mu bacuruzi nako abo ba nyiri inganda ntekereza ko nta mafaranga bahabwa abo ni ibihombo none bari kwangiza abaturage umucuruzi nawe umucuruzi nawe ubwo nibwo yacuruzaga ibyangiza abaturage reka da umucuruzi nta makuru yari afite nibasabwa gusubiza amafaranga bari baragura leta ntabwo ifite ntabwo leta ifite uruhare mu kuba yasubiza abantu bagacuruza amafaranga cyangwa se n'abagizweho ingaruka n'ibihe by'amakredi impamvu icyo cyatekerezwa wafashe kredi uretse gato yo bafite imitungo pe wafashe kredi amamiliyari y'umucuruzi nafashe kredi curuza inzoga fata nkora stock y'inzoga kuri kredi iraje irajyana iyo nzoga wowe watanze esmak wowe watanze uruhushya wowe watumye hatumizwa ibyo binyabutabire ntazi yewe bikarinda bikoreshwa nabi wowe leta nta kintu ugomba
oya leta nta kigomba ahubwo igihari ni ikigenge leta igomba gufatanya na ba nyir'inganda kuko ba nyir'inganda bacuruzaga amafaranga menshi afatika kuko byari bye ku masoko noneho bagafata muri amafaranga boye bamaze gufata bakagaruraho makeya mu gusubiza abacuruzi kugira ngo bakomeze isubirane amafaranga yabo kuko nibyo bahawe barabisubisha urakoze noneho tunagaruka ku musozo kugira ngo tujye mu yindi nkuru nanone bantu bagizweho ingaruka n'ibiyobya byakonsomwe biciye muri ziriya nganda ba nyir'inganda bari bafite imitungo ihagije ifatika bakwiye gutangaho byibuze 20% ayo mafaranga akagaruka muri bantu bagizweho ingaruka n'ibyo biyobyabwenge kugira ngo babashe kuvurwa no kwitabwaho ndakeka noneho twahita dukomeza urakanda subscribe like comment ndetse na share kugira ngo ukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye ikindi nanone urajya kubi hariya dushyira ubutumwa nimba wumva hari ikintu wumva ejo tuzaganiraho cyangwa se mu kandi twaza kuganiraho wakitubwira kugira ngo bityo dukomeze tubane mu kiganiro hari perezida w'u Burundi ndagira Samaranse muri ya perezida w'u Burundi tukomeze tujye mu Burundi perezida w'u Burundi wongeye kugaruka nanone kwiko mu Rwanda kwiko mu Rwanda ku Rwanda rushaka kumutera ndetse ngo rucumbikiye rukanagaburira rugahana intwaro Tabara ni ikiganiro yakoreye kuri BBC cyane ko hari n'ibindi biganiro giye hakorera nanone yongera kwiko mu Rwanda avuga ko rushaka kumutera nabonye na titre y'inkuru yabo banditse ngo niba bashaka intambara yavuze ngo tuzobasubiza ngo niba bashaka amahoro niba president yanditse ndavuga titre y'ikiganiro ukuntu yanditse urumva ariko ni nk'iyo nzira ngo niba bashaka intambara tuzobasubiza niba bashaka amahoro tuzobasubiza uri president Ndayishimiye Neva yikomye Rwanda avuga ko rucumbikiye Tabara rukaba ruyiha ibyo kurya ndetse n'intwaro hari impunzi zahungiye mu Rwanda urumva muri izo mpunzi z'abarundi Uburundi bwa buvuga yuko harimo abashatse guhirika ubutegetsi mu gihe cya Perezida Nkurunziza abo bantu rero bageze mu Rwanda nk'impunzi bafite inkambi babarizwamo bafite n'amategeko mpuzamahanga abagenga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kwita ku mpunzi UNICEF n'andi mashami y'umuryango w'abibumbye n'imiryango mpuzamahanga ntabwo u Rwanda rushobora gufata abantu bari mu buhunzi ngo rubirukane kuko uretse kuba rubacumbikiye hari amategeko mpuzamahanga barengera ntabwo rwajya mu nkambi ari nayo anabashinzwe Tabara izo nkambi zirimo Tabara ubundi Perezida Neva bavuga ko bari mu Rwanda Perezida Neva u Rwanda ruri kubatoza ruri kubabikira ruri kubahishira ruri kubahana intwaro banze shire ijwi rya Perezida Neva agace gato cyane avuga yuko avuga ku gutoza iyo Tabara no kuyintwara anavuga nanone mwibuke yavuze kuri FDL avuga ko ngo bashaje ikintu turuze kugarukaho cyane ngo tubagire urwitwazo kugira ngo u Rwanda rubagira urwitwazo kugira ngo rukunde rutere u Burundi turaza kubigaruka abashaka iryo jwi nanone tugaruke dukomeza ijwi ryanjye cyane nyotinze Tabara ari mu Rwanda kandi u Rwanda babigisha igisoda rukabaha ibigwanisho bakabagaburira baba mu makambi yabo Major General nihiri niyo mbarurazi niho bari nivyo twaba turababwira ruti none ugutuka nagutorera ivyo babifitiye igene none bo barabihakana urigira wumva u Rwanda ruhakanye yano ibyo sinso gutukana naho no Rwanda bavyemera ko bafise ingorane bafise no kubarekura rubanze Burundi n'abapanga naho bavuga bati tubatunganye neza baze batera Burundi abarundi bari maso abazi ngene bameze abarundi barya bakaravye niba ariko aratunganya ati ndabatunganye bazotera Burundi mugabo hari igihe bazorinda basaza nkuko bikeka ngo FDL arashaje badateye u Rwanda n'abagiye bazosaza badateye Burundi nibazana rimwe tuzobakiriza yose tuzobagaburira ku byo batuzanye ego naza kugaruka kandi ikibazo cya FDL cyo turaza kukivugaho kwacyo kuri cya turi kuvuga cy'aba bantu
Red Tabara ibahe. Red Tabara ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi. Ese koko Red Tabara ibaho? Ibaho kuko hari abasirikare wambwira Red Tabara. Red Tabara mu Rwanda ari n'abasirikare ahubwo mutubwiye igitero Red Tabara yagabye byibuze kikaba cyakiri hari bamwe mu barundi batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho bwa CNDD burangajwe imbere y'ishyaka CNDD. Hari n'abari kuva mu mahanga bakivugira ku mbuga nkoranyambaga ko bari kujya muri Red Tabara. Hari n'abagiye bavuga ko bari muri Red Tabara. Hari n'ibitero byagiye byibasira u Burundi urumva bikavugwa yuko byakozwe na Red Tabara. Red Tabara yo irahari, ishobora kuba idafite ingufu cyangwa izifite, ishobora kuba wenda kuba yaranasenyutse cyangwa ihari, ntabwo tubizi, ariko bivugwa ko ibarizwa muri Kivu y'Amajyepfo. None rero kuba abantu baravuye i Burundi ari impunzi bakaba bari mu Rwanda bafite amategeko abarengera nk'impunzi, u Rwanda rwabwiye u Burundi ko rudashobora kurekura abantu b'impunzi ngo bajyanwe mu buryo butazwi, kandi bamwe bakomplaininga ko bagiye kwicwa. U Rwanda ntiruzi ibyabereye i Burundi, ntiruzi niba koko ibyo bintu barabikoze cyangwa batarabikoze. Ni impunzi. Ese waruzi ko aba bantu ntago impunzi iri kuvuga, ushobora kuvuga impunzi zahunze imivurungano yo mu Burundi. Iki cyabari umbare ntago bakiri mu Rwanda ngabo. Turavuga abakoze kudeta, abashatse gukora kudeta kuko yarapfubye, nabo barikoze kuri kudeta niyo mbare. Abo ba niyo mbare abashatse gukorera kudeta ntuza wapfuye Perezida wapfuye ni Nkuru Nziza, izina rye rinyobeye cyari rinshaze cyane. Ba niyo mbare bari mu Rwanda. Reka nkubwira ikintu utari guhuza. Hari abo bantu bivugwa ko bari bashaka guhirika ubutegetsi, sibyo? Ariko hari n'abaturage bagendeye muri izo mvururu icyo gihe, cyane cyane biganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi, bameneshejwe guhera icyo gihe. Nibwo twabonye impunzi nyinshi ziroha mu Rwanda. Urumva hari abo bantu bivugwa ko bafite amazina aremereye, bavuga ko mu Rwanda ngo rurabacumbikiye n'ibindi, sibyo? Ntabwo tubizi niba bacumbikiye cyangwa niba bari guhabwa imyitozo cyangwa niba bari ku butaka bw'u Rwanda. Hakaba urumva ariko bari supposed kuba bari mu nkambi, sibyo? Undi iyo tugarutse wenda rero biragoye gutandukanya uwo muntu washatse guhirika perezida n'uwarenganywa w'umuturage kubera ubwoko, kubera impamvu. Ubundi reka wenda tunagana no ku musozo w'inkuru twegerekeza muri FDL. Tugaruke ku mategeko mpuzamahanga agenga ubuhunzi. Buri gihugu cyose gisabwa uwari we wese wahunze Burundi, u Rwanda rwamuterura rukamushyikiriza Burundi, ngo rujye bikabanza gusobanura amategeko agenga. Buri gihugu cyose gisabwa kwakira impunzi mu gihe igihugu gituranye nacyo kirimo imidugaro cyangwa imirwano. Mu n'amategeko mpuzamahanga iyo cyakiriye impunzi rero cyo gitanga ubutaka, ntabwo gitanga ubuhungiro, aricyo gita ubutaka. Za mpunzi iyo zageze mu gihugu zibarurwa zigafatwa n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe kwita ku mpunzi hatitawe ku cyo yakoraga mu gihugu. Ni abantu bagomba kwakirwa. None nyuma yaho igihugu iyo bigaragajwe ko abo bantu rero bashatse uretse basobanura ibigenga ubuhunzi, abo bantu igihugu gikikira umutekano wabo ntikigeramo imbere. Burya hari abari mu kindi gihugu mu nkambi zabo bari mu kindi gihugu, n'amategeko agerwamo n'ibikorerwamo ni imiryango mpuzamahanga ishinzwe kwita kuri abo bantu. Ni ukuvuga ngo mu gihe u Rwanda rwacumbikiye Abarundi, ni Burundi buri mu Rwanda ariko bwitaweho n'indi miryango mpuzamahanga. Ntabwo u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwinjira muri ya nkambi ngo bukuremo umuntu wese, kuko ni impunzi ifite n'ikarita de refuge. Ni ukuvuga ngo twebwe igihugu cy'u Rwanda ntabwo dufite uburenganzira bwo kuvuga ngo tugiye gucyura impunzi z'i Burundi mu gihe iwabo zumva ko zitaragira amahoro. Kandi nanone twazakiriye, kandi ikindi nanone iyo miryango mpuzamahanga itaragaragaza neza ko baba niba batanaje bazaba. U Rwanda rwagiye rusaba Burundi ngo mutwereke garanti yo gutaha mu mahoro ku impunzi zanyu z'Abarundi tuzibahe, kandi nabo ntabwo ari bazitanga. Nose reka nk'urugero rwawe, ejo bundi Monisco yohereje habaho ubufatanye n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe cyane.
ubuje ubundi MONUSCO yohereza impunzi zo mu Rwanda twaje gusanga abakongomani basubijweyo zoherejwe na Tshisekedi cyangwa zoherejwe na MONUSCO ni MONUSCO urakoze cyane iryo jambo rya neva ryihoreka twikomereza muri FDLR aha FDLR kuvuga hanyuma kuvuga ngo FDLR irashaje hajya twarebanaga mu mutwe ibintu tugiye kuvuga kuvuga ngo FDLR irashaje ese koko FDLR irashaje harimo abayitangije bashaje ariko abayirimo barabyaye FDLR aho wavuze ngo irashaje wavuga ngo FDLR ni umuntu oya abayitangije barashaje ariko abayirimo biganjemo urubyiruko rushya kandi rugendera ku ngengabitekerezo y'ivangura bigishijwe n'abayitangije yego ingengabitekerezo ntisaza FDLR hasaza umuntu bitewe n'igihe yavukiye ifite turufu imwe ifite turufu imwe irisha ni ingengabitekerezo kuko iyo turufu y'ingengabitekerezo impamvu yirisha bigakunda nuko bafite ibyo babwira abana bari kumwe ari nabo bashoboye no kuza kurwana no kujya mu mashyamba ngo bakabumvisha ibyabereye mu Rwanda ko atari byo ahubwo bakabereka ko bari kurengana batawe hanze y'igihugu icyo gihe iyo turufu barisha ariko nuko bari kumwe gusa nuko babasha kubumva nyuma yaho iyo turufu bayikoresheje babasha kuba bakohereza abana bakaza bakarwana ariko abatanga ingengabitekerezo ubundi mu gisirikare baba ikintu cyitwa iyo bari kuri parade zabo bahagaze bari mu myitozo yabo hari abantu baza kuzana ingengabitekerezo bakaba bati ideoloji aba bashinzwe ideoloji yo kumvisha umusirikare impamvu niba namurasa agapfa icyaraba arwanira icyaraba apfiriye ideoloji karikiriya rero hariya itangwa na baba FDLR bakuru ntabwo itangwa na FDLR b'abana kubo barakira bakabanza bakabigisha bakabizingatiya fresh bamara kubizingatiya ideology karikiriya bamara kubyumva bakaza gukora ibitero by'ubwiyahuzi mu Rwanda n'abose baje muri ibyo ariko baba bafite ababatumye igihari rero kuvuga ngo FDLR barashaje ni ikinyoma si byose ibyo ngibyo nakishose bivuze reka tuvuge ko njyewe oya ikibazo cyo kirahari buriya u Rwanda buriya rushobora kurwana na menace rugashyiraho n'ingamba z'ubwirinzi kugira ngo menace zijye kure rutazongera guhura n'ibyo bitero sibyo ariko ucy'u Rwanda nanone rwo kurwana nacyo kandi noneho mu karere cyane ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwira muri aka karere ntabwo FDLR ari umuntu ubu ngubu uzi ko abakongomani nabo babaye FDLR cyane dore FDLR ikintu yakoze rero FDLR yarabyaye noneho baragiye babyarana n'abakongomani impamvu zo kunanirana kubakura muri rucuru ya wazalendo baragiye bafata FDLR bayisenyera muri abo wazalendo uvuga CMC ba mayimayi urabasangamo FDLR uvuga ngo noneho FDLR yaragiye iba umuryango w'abakongomani babaye abakongomani FDLR zaraje zishaka mu bakobwa b'abakongomani muzabirukana gute umwana wavutse navuka uyu nguyu si umusirikare mukuru umwana wavutse 9 niba akora imyitozo 31 n'umwe ubu ngo yemerewe gutunga uwavutse 9 si 30 hanyuma abavutse nyuma y'icyo gihe mu 2000 bafite imyaka ingana 25 nibo bari kurwana rero abo ngabo nibo bafashe babashyira muri iyi mitwe nibo bari muri FARDC nibo bana bari kurwana bavuga bati iwacu ni mu Rwanda kandi tuzakora aho tegetse pro ikindi nanone buriya bari kurwana intambara ebyiri muri ya mutazi barabaye bari kurwana intambara yo kugumana igihugu cya Kongo kuko amaraso hafi nabo ni maraso akaba ari abanyarwanda uri barabana bari kurwana n'abametisi barwanira ibihugu bibiri niyo mpamvu kurwanira bibiri uburangira nta kimwe ubonye rero twari turi kureba ngo Uburundi kuvuga biriya ko FDLR ishaje
ni imvugo isa n'iyo Tshisekedi yakoresheje perezida wa Kongo. Ni imvugo zo kuyobyubura ari kugira ngo bakumire cyangwa se bahuma amaso abantu batabona uburyo ahubwo abo bantu aribo bari gukorana na FDLR. Ubuyobozi bw'u Burundi bukorana na FDLR burabacumbikira, n'ubu iyo bakubitiwe muri Kongo bajya kwivuriza i Burundi. Kongo ikorana na FDLR. Ni imyumvire inihishwe inyuma n'igihugu cy'Ububirigi cyakoronije ibihugu uko ari bitatu, Burundi, Kongo n'u Rwanda. Uburundi bwifuza gukomeza gukwirakwiza iyo ngengabitekerezo y'ivangura yo kwanga abo mu bwoko bw'abatutsi inagaragara muri Kongo, kugira ngo urwo rwango rukomeze guteza intambara muri aka karere, barusahurira mu nduru abo bazungu bakomeze bakomeze bakayobora. Ikindi nano wibagiwe kurandura FDLR kwa Kongo byashoboka, ntabwo byashoboka. Ikindi nanone wibagiwe kuri Kongo nako kuri Neva ni umuperezida waje afite inzara yo gukunda ibintu ndetse n'utundi mu muhera no kunashora abasirikare be mu Burundi muri Kongo. Turacyakomeza baretse dukomeze. Ni umuntu ufite inzara y'amafaranga n'utuntu ushaka gutunga. Nubwo biroroshye cyane rero kugira ngo abe yafata ubashabwa n'itegeko yohereza igisirikare muri Kongo kigende cyatikirira ariko babona amafaranga. Ni umuntu woroshye cyane ko bari mwarimuvuze babirigi bamukoraptinga bakamukoresha bitewe n'amafaranga y'amafaranga konti bitewe n'ibigo zabo, kuko nibyo bakura mu Burundi. Dore ko Burundi nabwo buri ni kimwe mu gihugu gifite resources bayida murabyibuka. Ibyo bakura mu Burundi bashobora kuba bagabanira iriya. Bishobora kuba binagoye ko ushobora kuzajya kurangiza ugasanga manda za Neva zirangiye ari umuntu uhita wigendera atazaka mu Burundi nk'uko abandi babigerageje. Ibyo ngibyo ndagira ngo rero bisa nko bivaho turebe. ndashaka tugere kuri FDLR tw'ikiganiro, ahubwo ndashaka tugere mu gusenya FDLR. Gusenya FDLR impamvu mbivuzeho nuko umuvugizi wa FDLR urumva uyu Ngoma nawe yaherutse kuvuga yuko ngo abarwanyi babo bose ngo baherereye mu bice M23 genzura. Urumva akabivuga nyuma yaho FDLR bivugwa ko igiranye amasezerano na leta ya Kinshasa ngo yo gusubizwa mu buzima busanzwe, kurambika intwaro hasi bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ibi ni ibintu yavugiye kuri BBC. Urumva sisa, urumva uriya mugabo azabasha kuba avagura guta amatara amazi n'amavuta byivanze. Avuga yuko ngo baherere mu burasirazuba bwa Kongo, ngo by'umwihariko mu bice by'impande ya 23 ngo n'u Rwanda bigaruye. Urumva ati twabuze uburyo dutaha, babuze inzira, twabuze inzira. Inzira rega ntago bazaza kuri abagomba. Hanyuma ese koko aho M23 hariho FDLR ntayihari. Ahubwo se basabye inzira M23 bakavuga ko batashye na leta ya Kinshasa. Amerika ngira ngo ni mu kanama gashinzwe umutekano ka Loni. Amerika iherutse kuvuga ngo u Rwanda naringiye kuvuga ibya Rubyo, ahubwo baherutse kuvuga ngo nibasenye u Rwanda n'ukuri ingamba z'ubwirinzi, ngo ariko kandi na Kongo isenye FDLR mu bice igenzura. Ako rero Kinshasa itigakwepa ikavuga yuko batari mu bice Kinshasa igenzura, bari mu bice M23 igenzura, kugira ngo nibyemerwa babwire M23 bati mwasuye inyuma se reka turebe icyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga reka turebe icyo Nduhungirehe abivugaho. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda icyo abivugaho. Urumva yatangarije n'umuyoboro wa YouTube agasabu kaburaga, niba ari agasabu kaburaga, niba ari agasabu kaburaga, ngira ngo nta kaburaga. Ngo kuvuga ko FDLR baba bari mu bice M23 igenzura ngo ari ikinyoma ngo cyakwirakwijwe na leta ya DRC. Ati ibyo rero ni ukubeshya kwa guverinoma ya Kongo. Urumva ati hari azinjijwe mu ngabo, urumva arizo
bakorana mu mirwano haba muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, aho hose niho bakorana. Ati rero ibyo bintu birazwi, ni ibintu bizwi cyane. Noneho nibananirwe, niho yavuze ngo nibananirwe gusenya aho M23 igenzura. Basenya itagenzura. Ariko byose nabyo babigaragaza. Igene bitakunda rega natwe twumva ko bitakunda. Agatanga wenda reka numvaga twabanza tugaca ku duce twagiye dufatwa twongewe kuri twongewe ko M23 yobora ndetse na twirwaneho. Turebe kugeza iyo saha uduce twongeweho nitumara kureba uduce twongeweho duhite tugaruka tujya Burayi. Rurambo muri Kivu y'Amajyepfo ni kubera Rurambo hamaze igihe hari amasasu kabisa. Twirwaneho ariko yahinduye umuvuno kuko iri kwigarurira imisozi yose ihanamiye ikibaya cya Rusizi. Ikintu gihari nuko AFC M23 bakomeje gukubita cyane FARDC n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo. Kuri ubu rero mu bice bya teritwari ya Warungu bageze ku musozi wa Kange berekeza ku ruzi rwa Ruvubu. Bahageze rero barwana kandi batsinda, gusa imirwano iracyakomeye. Ubwo rero nuko ibintu bimeze. Amakuru aravuga yuko M23 yasunitse ihuriro ry'ingabo za Kongo nabo bafatanyije babasubiza inyuma kugeza kuri urwo ruzi rwa Ruvubu. Nyuma rero bafashe ibice biherereyemo amasoko arimo amasoko arimo kwa gatanu no kwa gatandatu. Bivuga rero ko bakomeje urugendo rwabo, bamaze gufata yitwa Kigarama, bakomeza n'ibindi bice. Hari uduce twitwa Mivuri, Itara, Nyarurambi, Bijojwe, Mibande na Gifuni. Utwo n'uduce rero tumaze kujya mu maboko ya M23 na twirwaneho muri iyi minsi. Mu mpera z'icyumweru gishize aha hantu Rurambo hagaragaye ikintu bita imirwano ikaze cyane. M23 na MRDP twirwaneho yakubitanye n'ikintu bita iri huriro rya Kinshasa. FDLR, FARDC, Burundi, abacanshuro, Wazalendo bararwaye kabisa. Ngo harimo n'abarwanyi ba Wazalendo ngo bayobowe n'uwitwa niba ari Chua. Bararwanye mu mpera z'icyumweru habuze imirwano. Ikintu cyari M23 yahuye na twirwaneho bongera imbaraga mu bice bituwe n'abanyamurenge cyane. Umusada wabaye mwinshi. Bavuye muri hariya za Warungu. Urumva bageze ku misozi ya Kange. Urumva ubwo berekezaga ahangaho ku ruzi rwa Ruvubu. Ubwo rero ikintu gihari bahise bahura n'ibitero bya FARDC aho ngaho niho urugamba rwabereye. Imirwano irakomera barakubita rwo kuva ku wa gatandatu ku cyumweru. Imirwano hari ahantu icyumweru cyose. Bura rero M23 na twirwanaho bafite imisozi ihanamiye ikibaya cya Rusizi. Nubwo batagenzura Buvira ariko bari kubareba mu mutwe, bari kureba FARDC mu mutwe. Baraka babishatse bayifata isangere yose. Ikindi cyane nuko ingabo z'u Burundi na FARDC babonye ukwiyongera cyangwa se imbaraga zidasanzwe za M23 mu kirere. Drone ya M23 ngiri gukora akazi mu buryo bukomeye cyane. Agira drone rero ngo bayita CH4. Nubwo bayita ngo CH4 ngo nagari CH4 buri. N'ubundi bwo iriya drone nagari TB2. Na nubwo ari TB3. Iriya drone na nubwo ari CH4. Ni version na nubwo ari drone CH4 indi version. Ni drone yayobewe abantu imeze iba mu kirere amasaha 28 kuri 28. Ni drone yohereza amafoto live, amashusho live. Nagara uburyo bwo kugira ngo wohereze amafoto ngo baverifie ngo barebe ngo turajya kurasa hehe, ngo grid coordinate ngo zirafata hehe. Ako kare ikubitiba n'umurabyo. Iyo rero niyo yazengereje abasirikare n'abarundi barahamutse ngo ntibashaka kongera kurwana. Abarundi igisirikare cy'u Burundi rero n'ubu ngubu
n'ubu harimo ikibazo mu buyobozi bw'igisirikare cy'u Burundi n'abayobozi n'ubundi mu nzego za leta vuga bati dusubize abasirikare ku mirongo y'urugamba abegereye neva bati aha ni byiza nitwe tutabasubizayo turatsindwa noneho turabigenza gute ikindi amasezerano ya Tshisekedi turabigenza gute abandi rero ku ruhande rw'igisirikare bumva ibintu neza bavuga bati gukomeza kurwana turatsindwa baradukura Baraka biragoye kuzagaruka Bujumbura kubera yuko ibikoresho buriya kuba bari Baraka ibikoresho biri guca muri Tanganyika byoroshye inkomere ziragenda byoroshye zikavurirwa i Burundi hanyuma bakanabaha amafaranga menshi kurusha y'ingabo z'u Burundi kubitaho cyane buriya bazarendo gusukurwa na buri Rwandeza cyane na FDL baravurirwa neza noneho ikindi aho bavurirwa abaturage ntibakihavurirwa kuko bari abaho cyane ibitaro byabaye hanyuma ibintu bigoranye rero kubakubita bakabirwanya bakabageza akarere nibyo ibikoresho bizabageraho ariko bizasaba guca Tanzania bizacaye hari imisozi igeze kuri 4 ushobora kuba ukaba ufite igice cy'u Rwanda ufite igice byiza bya Kongo ufite n'u Burundi bwose muri ni mu misozi miremire hariya nuvuga ngo mu gihe uri hariya hejuru kuko turi mu bihugu byose buryo icyo ubwiye ngo tereka hasi cyane niyo mpamvu Burundi bwashakaga kuhafata cyane bifatanyije na FDL bashaka kuhashyira ikigo gikomeye kampu ngo ya yindi ni kampu izatoza abasirikare ni kampu izakontorora ibyo bice byose ikabizi kareba muri Nyungwe ntabwo ari umugambi wa kampu gusa ya gisirikare ntabwo ari kampu base ya gisirikare gusa no gutera u Rwanda ikibuga cyiza cyo guteguriraho iyo ni tere nziza cyane ariko bikomeza kugenda bagora hagati y'aho mbibutse ko mukanda subscribe like comment ndetse na share mukanadukurikira mu gitondo guhera saa 12 kugera ku isaha y'isa 3 mu kiganiro Gaseke ka buri gitondo dore ko tunabazanira update nanone nk'izi kugira ngo dukomeze kugenda tubiganiraho hagati aho Trump na Iraq bihagaze na Iran sorry Trump na Iran aba nabo Iran yanze kumvikana na Trump ngo nta biganiro barimo ubundi Iran Trump ari kuvuga yuko bari mu biganiro kandi bo bakana ko batari kure noneho nabo bakavuga bati ibyo bintu by'ibiganiro muzana twe ntaho tuzi biri kubera akoze Burundi guseye gute n'umuntu aguteye ariko nibyo none niba kurusha imbaraga umuntu yaguteye aravuga muri mu biganiro none amakuru mashya ubwato bw'Ubwongereza bwarasiwe mu muhora wa Hormuz Iran irakerekana ko ihagenzura kandi ntawe uzahasubira ariko bwanditse ku Bwongereza ariko ushobora gusanga buri atari Ubwongereza bari gutwara Abongereza n'Abanyamerika rega niba si OTAN bari muri NATO urarasa Ubwongereza kugira ngo Umunyamerika yasigaye n'ingabo zose zambaye kimwe ntiwabimenyereye icya kabiri Iran iravuga yuko ibyo biganiro itabirimo ntabwo birimo ariko nanone Amerika irasa naho iri kwingingira ibiganiro dore ikindi kintu Iran noneho iri kurishije ikomeje ikintu bita cyo kwagura nk'igitutu kuri Amerika mu buryo bw'intambara bushyashya urumva Iran iri gukoresha izindi nzira ziri mu bucuruzi bwo mu nyanja urumva inzira z'ubwikorezi n'ingufu kugira ngo yongere igitutu cyane kuri Amerika n'inshuti zayo urumva Iran rero yizera ko ubushobozi bwo guhungabanya ubwikorezi bwo mu nyanja ya Hormuz cyangwa se muri uriya muhora inyuramo byinshi cyane by'ibicuruzwa kuri peteroli ku isi ni 20 ngira ngo kwijana bicamo urumva birashobora kuyifasha mu kugira ngo muri ibyo bintu byo gukumira no kurasa n'ibiki byose kugira ngo habeho ibiganiro bizaza Amerika ngo yafunze ibyambu bya Iran ariko umusirikare ukomeye umujyanama w'igisirikare cya Iran witwa Mohsen Raze yavuze ngo ni amato y'Abanyamerika nakomeza kutwitambika hariya turaza kubashyiraho ingaruka mbi cyane zibageraho zikakaye ikibazo gihari rero Amerika irashaka hari ahantu ko hakomeza hagayoborwa n'igihugu kimwe urumva kandi iriya ni inzira mpuzamahanga kandi iriya nzira
buriya Iran isangiye n'ibindi bihugu isangiye n'ibindi bihugu cyane harimo nka za Omani hariho ibyambo byinshi cyane by'ibindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Rero iriya nzira Amerika ishaka ko itegeko ry'igihugu kimwe. Iran iti hariya hantu rero mwitonde ni wacu witonde iramutse ibashe gutanga ububasha bwo kuyobora cya gihugu kuyobora uriya muhora ari igihugu kimwe habamo ikintu cy'igitugu kuru habamo hazamo ikintu cya munyangire kuko mu gihe ubwato bwa kanaka butagomba guca aho ngaho ubwo bwajya buraswa kandi bukaraswa n'icyo gihugu uko kwivuguruza yo kwa Trump kwa hato na hato ati turi mu biganiro na Iran ejo ati Iran yabyanze reka tubarase ubu noneho ati mbahaye amahirwe ya nyuma reka tuganire Iran iti ntidushaka kuganira iri guca intege igitinyiro cya Amerika. Ese wemera ko Amerika yatangiye uru rugamba irufata nk'urugamba igiye kurwana gukubita umwana muto cyane basanga n'ubundi Amerika yakoze ikosa rikomeye cyane ryo gutuma Iran itayizera ikayifata ikayishyira mu murongo w'ibyigwa igendeye kuki igendeye kuko Amerika yabaje iyikonekita n'umwanzi wayo wa Iran ariwo Israel. Israel ibibona hakiri kare Iran itangiye kugabwa ibitero bikomeye cyane bibuza gukora intwaro zayirengera mu gihe yabitewe na Israel. Ariko saba ko bazifite batangiye izi nzira ni ikibazo ahubwo noneho bacura cyane kurushaho. Mu gihe Amerika yari imitera muri Iran nta makuru yari ifite ubutasi bwa Amerika na Israel kugira ngo bugere muri Iran biragoye cyane ko bafite ubutasi buri hejuru cyane. Ariko nanone Uburusiya buri gufasha Iran mu butasi intambara ya Iran yonyine. Iran nayo yabonye abavuga Uburusiya buvuge n'Ubushinwa kuko niba batanga ubutasi abandi bagatanga intambara ntabwo ikiri ya Iran yonyine. Ariko ntabwo yigeze biya Iran. Ikindi nanone umuntu witwa Kim Jong Un afite igikoresho buri munsi ahora yabuze n'umuntu yirasira byo basi ndase nisaza ubona ko byibuze ndi wadanje ababuze n'umwinzo ngo barwana. Uriya rero ashobora kutaza mu ntambara ya Iran direct akaza mu buryo buri indirect agende mu bihugu by'inshuti bati mu ngerezi zibunda hariya zigende zikora akazi. Naho ngaho rero Amerika ishobora gutsindirwa no kugaragarira imboga mu menyo mu gihe yaba igize umwaku Kim Jong Un akinjiramo mu buryo buri direct kora. Uburusiya bwo kugeza ubu burimo ubutasi no mu zindi nama za gisirikare. Urumva rero biragoye cyane. Agatamara mashimire mwese twabanye mu kiganiro yaba ari abakurikiye ikiganiro yaba ari namwe twagikoranye nizere ko meze neza. Amahoro kabisa turabasaba abatarakora subscribe mwibuke kuyikora kugira ngo ibiganiro bijye bibagereraho ku gihe hano ku Sano TV official. Tore ku musoje mu gitondo murakoze cyane cyane Imana ibarinde.